Prvo bi čestitala ekipi Ferencvaroša na uvjerljivoj pobjedi. Prvo poluvrijeme smo na kraju poluvremena imali još otvoren rezultat, bili smo u igri, imali smo jasnu sliku što želimo u napadu i Lucija je bila odlična na golu i u drugom poluvremenu se to sve nekako raspršilo i na kraju je rezultat rastao na njihovu stranu i je to ispalo uvjerljiv poraz. Ništa, moramo analizirati ovu utakmicu i okrenuti se sljedeći vikend. Tu je apsolutni favorit u ovoj utakmici, pogotovo kod kuće je bila ova presilna ekipa Ferencvaroša. Mogu pohvaliti djevojke da smo pogotovo u prvom poluvremenu sjajno parirali, da smo imali iznimno raspoloženu Luciju Beše na golu. Možda i povoljnim rezultatom od -2 mogli otići na poluvrijeme. U nedostatku velikog broja bitnih igračica moralo se u jednom trenutku upoznati. Poznalo se sredinom drugog poluvremena kad smo ostali bez snage i koncentracije. Mateja Pletikosić se početkom drugog poluvremena požalila na bol u nozi u zglobu od stopala koji je muči već duži period i nije mogla, pokušala je u 2 napada odigrati, međutim nije mogla. I u tim rotacijama bili smo kratki, međutim ja svejedno kao trener na borbeno zalaganje i ne na rezultat kad izgubiš, ali mislim da smo pružili jednu dobru utakmicu s obzirom na okolnosti i mogućnosti, da je Ivana Fratnik odigrala 10-ak minuta kao potencijal koji je tek se priključila nama u radu, postigla gol ili 2. Sve ostale igračice su se borile, na desnom krilu, evo, nažalost nemamo ni jednu igračicu, tu smo izmijenjali 4. To se mora poznati protiv ovako vrhunskih ekipa. Ostajemo dalje u fokusu na ono što nas čeka i nadam se da će ove igračice što su sad na raspolaganju ostati zdrave za narednu utakmicu protiv Bukurešta i ako je već riječ o Ligi prvakinja, ono što će se događati najvažnije ako bude po očekivanju, to je zadnje i predzadnje kolo protiv Krima u Koprivnici i protiv Sole u Norveškoj.